Belap Kuki channel tusuk LAHCHOM ni hozo se labon on hupa tunung jang VANNOI THUSOH chom LAHCHOM ho anabe khom kilomite Russia le Ukraine buina asan laite in Russian military blogger Hetna sule adia Russia in Ukraine sunga gal anabol na tosot na neya ni sia anung zui tampi neya Vladlen tadaski kitipachu melhet lo Ukraine ho hidinga gin mohon tilpi anapi uchu kin guna chil hapi laitin anapu ki in ahin kho na beita nahi tilsu chu Russia gamsunga dinga khupilin pin anina St. Petersburg khupia cafe muna anasu hi St. Petersburg city governor pass hedung zuin tilsu chun cafe chu hatin anasi in blogger pa pannan mi som nilanga in thina anato uvin chule mi som lako lamin hata kisu khana anaizion hospital munlu na hitawe atin hi Russian Health Ministry akon tulun in mi som lako la ami gum hodin munchu ha salhe e atin hi thilsu to kimatsun cafe sunga aso cho hozo se thudo na le khorchil na jong achi ha piovin hi Russian Investigative Committee for St. Petersburg in murder case investigation ahondo auto lonin thilso to kimat na gin mo thei lampi zo si khorchil na anei dingo he thuso in asaina cafe muna chu Vladlen tadaski chun phanmun ala laita a thilpi aniki pi a hi ichi thilpi give chu asunga bom hatta uma anapu za anhi he thei khat chu tadaski chu achi sakum thalam la a Kremlinin agon ceremony a anapang anahi ichikin gona chu Russian President Vladimir Putin in Ukraine kambi li Russia ala alu nahidan anaphondo anhi tadaski hin Russia galbol apom dan le phatsia military ho ki manchana sodo jingle ichi thwa hi holim na nei jingkhat anahi na bana telegrama anung zui follower laknga wal ane hi VANNOI thau hazo do pin gam ho kiloi khomna OPEC plus tia ki he hon thau apodo zano hata akhi ni mu to hlona VANNOI thaoman niko khat sung se in 7% akal paijing ta nahi ichi achi sa ta somle langa sung nga anim pin na phana chu barrel khana US dollar 70 anhi hin la tu hin barrel khana dollar 85 apasau ta nahi ichi VANNOI banking crisis hin thau ngai chat nahi asu kha thaya omjia abolo hiding in ekisei nahi thaoman hata ahungkal nahi gelpha lo lamta Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC plus tia ki hegam hon thau abodo zat azob do za no hi nikhat sunga 1.16 million barrel su kim dinga an phon do ani hi itabang tu phon nahi VANNOI koiman anata san lo anhi aji chu OPEC plus gam hon to khomna anei kit masanguwa thauman hin imacha ki khelna anei loading kat ki bol loadinga an sai saw nahi tu so to ki manin achi sa United States le Saudi Arabia ki ka hi hata hungnom mo che dingin omen hi ayi chu United States le western gam hon Russia in Ukraine chunga gal abol ja financial lampang alha samne dingowa strategy achil ha pi ule thau a kha pi naw chunga lo sapna ta khat hidinga chu hi Saudi Energy Minister pun OPEC plus member hon thau apodo za no asu lo mo hin VANNOI oil market a stability omne dinga abolovin asai nahi alangkhana United States in thilgon hi hata aza dana bana phat kilim lo ta le china lut lo hi an tiu win hi expert hon thau ki pudo kisu ulhom hin VANNOI thauman akal sa ding tu kum sunga barrel khana dangka $95 cent ahin pha zoding kumsang ni somni leli kumlam le barrel khana dollar jali apha zoding hi atibin hi
COVID nen na in vannoi pumpi an holi nga hata an sugep nungin tuta in Africa gamsunga kicha numta net na Marburg virus tiya ke he alangpan kita na hi. United States Health Body, the Center for Disease Control and Prevention CDC in gamsung mi piten a hitay sana African gamsung Chile hunglut abol lo na dingin emergency response ana sim do ovin warning kota anayo to lonin ako ta na hungkal song lut ding omzong le ni kho som ni lakhat net na anay lo Hetna ding vetlhana ding ahi tin ano pong do ovin hi equatorial kaya Guinea le Tanzania gamte ni hin ichi Marburg virus net na hi to masapin ahi na chunga Guinea gama net na nay mi som le thumla a mi ko in thina atwa sole Tanzania gama net na nay mi gitla nga in thina atwa hitai Tanzania gam sunga CDC hin test poll na le net na apha na gam ho track ball na anay zingu chu ahi hethei khat chu hi chi Marburg virus tia ki he hi achi sa aniki sei min thang Ebola net na to kimat na nay family khat chu ahin net na nay ho chun na sata a ti thona anay uwa chule ti san gui ho pu za ta sapam lam zinga zong ti san pot do liuzi chule diarrhea ti ho hi anay ahi itia chu mihim ta sa chunga organ zo si ban nei cha asu sit ji ahi net na hi gan cha akun mihimin akila son thei ahin achi sa pha na hi tabang ana so na chunga net na akho sit dan chu mihim thi bailam dan 25 hapet 88 jan ana pha zo ahin ichun hi chinet na neya zala a som nga chenin thina atu te tina anahi Chinese sipaiten Beijing tupledoi to kimanin ahung lungding kumsang ni somdile ko ngaya world class military power ahite na dingon tup na sangta anayovetin tulut khanin asay nahi ichi thu to kimatsun Beijing in gamsung defense capability suhat na anay zingovinahi chule sipai lut na dinga ta sal hinna dan ho adia officer le non combatant hodingin zong lakang na anay tawin hi hichu Chinese military modernization adinga abolun asayo nahi hinla iham tia sipay ding khat chun thisan masanga adin ngamlo le kilalaw ding hi ekiti nahi Beijing in professional le technical personnel tampila anading gangta agono hin sipay te ta sa le lungthim lam hata sulut na le ngai chat na ho awol sa anading hi zong ekiti nahi Chinese military officer ho saidanin non-combatant ahilaw le gal bol na dinga kikut na preparation adinga lungthim sulut na dinga special professional talent na ile lom ho la na ding in physical criteria ho ke velo ding ahi ativi na hi hechito kimatsun guidelines sa Chinese sipaiten aphat dungzia angai chat dingwa lomta ba chuma kon thip na het gil na nai ho la na ding dan le su all na zong anayo na hi ekiti Ukraine gamsunga bangmut hupi a thanei zo kichuna atupu na phat si a kikal jingna chunga tununung pena thulut dungzuin Wagner group lamkai Yevgeny Prigozhin in hupi sung ala zo ta adanole administrative building chunga Russian flag akhaido ta danovin anapong doin hi ichi thua hin Ukraine akun ima don butna omnai pon Ukraine sipaiten bakmut hupi akivyang zo jingnalaizin Russia ten abulu naw zong angadi nai povi tia anasai on hi chule Ukraine president Volodymyr Zelensky in bakmut hupia ki daw na hi maabangin akhobi tapoi tia zong anasai ahi Ukraine sipaiten spring offensive adinga galman sa hunglu tha khozong mungam lauta a omdan anasai on hi hinla galman cha chang chule galsat len ho hunghun anga jingna layo hi aji su offensive pat na dinga galsat len nahi ho pin dinga asayo hi Volodymyr Zelensky chule expert hon bakmut khupi hi symbolic value mai hi strategic lama apoi mona panna umbe lawa anasai saw hi
ahin tu tha akikal tu na kun Kuki hi Russia ten ala zo mongo hitam iham tia ala zo ule ichana Ukraine sipaite moral asu nem thei ham ti hi aji chu Ukraine tia dinga thei tup suwa anei suno galman cha hwa Kuki hi hu dingham ahilole kinung tola wesen gamon ahin tol thau galman cha ho akim tengle nungno na counter offensive hi atha bol ding hom ti hi lana sata khat chu hi alangkana expert hen khanin Wagner group chief puthupon hi propaganda me hiding in asayon hi aji chu administrative building apun lamge khaido tai tia ki sei hi a het to na approved ding ompoi ativin hi United States solam kaya huipi le gupi hatta anekit hozin thina tu mi somni lagup alhingta ne Nisim ni chanin Kansas, Mississippi, Alabama, Indiana le Illinois gamkai huwa huiligo chun thilalo tampi asusita ne ichi huiligo hatta jisun munchum chuma chimpejong anomin Little Rock munvela ichi je achun mi nga ta in thina na tu vinhi Governor Sarah Huckabee Sanders in gamkai sunga state of emergency anapongdo in national guard hon ki thupina anei na dingon anako tanahi United States President Joe Biden in federal aids ho pi do na dingin phondo na zong ananei nahi India gamsung munchom choma COVID netna hatain ahong kalkit tanahi India gamsunga dinga ni khat su'a atam na pinin mi sang thumle zagil le somni lali het do zo wahi kiti hichini khutsu achi sani zakhat le ni somgil le ni li sunga dinga asan na pin zonga hi tu chana gamsunga COVID case hi sang somle sangil le zathumle somgil le ku alhing tan hi Union Health Minister data dongzuin pathin ni khutsun hichinet na zin mi nga in thina atui ni kisai na hi tu tha hichinet na pin hi XBB 1.6 Omicron variant tha hin World Health Organization in ichi variant tha hi thu ta dan le amachal dan hi vetchil na anejing khat chu hi kiti tu su apat napat achai na chen ngai ho zo si na chung chi uwa ka ki pa naw ka hin phong ovi tu su tha imukit ka ovin na bonon mang phale chibei